On the 83rd death anniversary of Meghalaya's poet laureate U Susotham, a commemorative event took place at the State Central Library premises in Shillong. Members of the Khasi Students' Union and National People's Party Youth Wing gathered to pay floral tributes at the bust of U Susotham. Notable attendees included former MLA of Milliam Hamilton Darling and representatives from various circles of the KSU. Laban Circle, Malki Circle, Mauprem Circle, Lani in ay purampat yaki dakawe garukam habngong dakawe garukam gamot bahatu nikloy banyak pat hakalenti hakamati kaba kini kiri frau kila iye hatu nikloy pat ban pediang ya kata kajinya lenti kaba jenjar kumba kini kiri frau kilayat hakapor jongki namar ladang imkloy ngimla baginya pat katkum kamati kilai ngaso banong ba kani kajingle buram jongi kalong tang siteng nglabalong kendagi don kampat baginya hakalenti baban buat pat yagi mati ban pusan pat ya kae kaba kini kiri frau kila i na kapata kani kapateng kejongi Imla kembaklet kendat hadian ya katho katar yang sinyang ibn hay ba mlong susam lotho abo gajai mere bejongi bang ilong kumne baglang madaru dalam baki poetry kejung tho ju ke bala kersita ini kum gajai ini tingis ko kini kike kilong ba kum hangi kapte mata kolong nimri ban kle boda kejong ba kanu gnu gajai beri baklet iki real crowd real jong gajai beri ko bal sudono bigi so kemen ko ka party NPP nang ni chmat ginang ngai kema ko bon kire crowd ju mar misu tho ya ka sinyak ban hai bulai le nam ta ka jalla ju hi bro kuwi bar bagi kemau kumni ya ketika si yap jong nung susam ikmil diru bagan ai bor ai mesti mangi kubi khot jong ke adiki karai bor karai mesti hangi ro kubi khot jong ka jai poryo ko jalai bro kuwi bagin sim baga tho katar kadai ka wen ki mat ki kong santam hari ki por si bamanta la ong ni le persha e kaduno ka jenge laklong hayeng asam asong thau bala ka jalai bro kuwi tho katar Projek nu susaham tolong ke bakong sat.